نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manjari waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala gumanap na isab kita sin sugpat sin pangadyan na to limabay. Waktu ito nasabot na to in tungod pa amin pagpatay sin manusia. Amin abutan sin hari kiamat. Amuna in pagpatay na sin mga sila amin in nakapin buhi di hababaw sing gumi. Dapon in kapin dakuman buhi makananam sin kamatay adlaw hawakto yan amurakuman in mga pagtawagon ng niya shirarul khalq amo na in sangi manusia na nakapin hababaw singgumi sa babing katan bariman paunahon na sin Allah subhanahu wa ta'ala laong ta bugtuan nyawa haamin labay rengha ini pag-ayad sarta aun doon haon long ta ini daing ha mga ini pag ayad long ta ha mga sila bariman aun doon biya mga kahurmatan sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala min agak-agak ego ninya walihan nila yan nasabot tayo ha pangadyan nakauna. Amoy doon hayaon long ta in maabutin waktu ini amoy in huyupon panagnaan nito katan sindi hilan kabuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala maubos na katan mapatay ha waktu yan sarta doon hayaon sumuno in huyup hikarwa amoy in buhion na sila magbalik katan sampay na sin panagnaan long ta nawapat hababaw singgumi doon hayan katan mabuhi na katantan in kiarihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini kabuhi sarta yatay doon hayaon mabuhi na katantan doon hawakto yan na manjari doon hay ni langta in pakaradya nini na nasabot na kauna amin doon hayan biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي جزرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. Na doon hay ni hawak to sin amuin paghuyop doon haon sarta buhion na in manusia katantan iban na sin katandihilan sin Allah ta'ala kabuhi muna ubos yadto dihilan na isab kamatay bialik na isab magbalik pa amin kabuhi kakkal na wayroon na yan long ta pagpatay mapuas deng ha amin yan na doon haon biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala kulubu yawma idin wajifa in ini jantong si manusia at tinadunan pagyanon jantong si mga kafir hawak to yan na amin mapuspos na laong tain
ini buka nila hawak tuyan sarta amuyin yaon doon launta pag anon si magbibisara ini in tatat in pidpid sin ini pamaranan udyot pamaranan nila hawak tuyan na inyan katantan katumtuman nila na in mga pakaradyaan hinang nila hawak tu jaman biya na sin jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin mga Quraish lang ta wayron hinang duga ingdeng sin amuyin mangudyo-ngudyo manggura-gura para Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin hibayta niya para hal inyad to katantan kay ingatan nila bakundeng Rasul sallallahu alaihi wasallam in puunan sin hipagbayta niya wat malaingkan inyad to ring Allah subhanahu wa ta'ala tanda niya sambil napangadji tanan nakaunayad to sin in sila yaon katan magtungop Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap dumungog sin pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Quran amin hikapamung nila atawa daing kanila in nagamumungan sin in biyabay ta doon haang pagbasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon siya himumungan si manusia bukon daing ha manusia buat malaingkan inyaon daing ha Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan misang pabihayad to wala dayaon ini mikit halawon sin pangatayan nila nakalawiin amuyin juri nila nakalawiin pagtakabul nila doon hayaon laong niya bang maabotin dumungog sila Rasul sallallahu alaihi wasallam magbasa sing Quran pagabot sin adlaw yad to kuntara nila na isabin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo yan ing kakahinang sin ini Quraish na doon hayan laong ta katumtuman nila yung mga kataan kakahinang nila hawak to yad to sarta lang niya roon haon absaruha khashi'ah in mata nila bihan amuyin laong ta nagliligat na hadjamad tunaman dang bihan iban hapana naman nila sila na in manusya oyrong kapus pa iddahan ini kaya kabtang nila hatim po pasin nakaunayad to panggura-gura ha Rasul sallallahu alaihi wasallam biyan na simbiyay ta sintuhan Rabbul Alamin da hindi ha ayat yaquluna inna lamarduduna fil hafira biha hati niya mga sila amin biya labay pamaba ha Rasul sallallahu alaihi wasallam panggura-gura amin bang sila baytaan sin inyaon injumato na pag-ubos magbisara sila magtaiban bihan ari lang nebat bihan to hati injumato ka to ha na kita na inin sa lugi-lugi manusia bihan katan ubos ito pa sila maghakak magkatawa ubos nila ito hiwisarain mga bihan to katan hawak to ini katumtuman nila yung mga pakaradyaan bisara nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam katan amuin doon haon wayroon na ini jantong nila lang tatutog buat malaingkan yaon na ini tatat iwan pidpid iwan ligat sim pangatod nila bihan amuin sambil impananaman nila in sila biya wayroon na kapus pa iddahan manusia sabab kita nila na in amuin bugat sin pakaradyaan daing hawak to sin pagpatay kanila amuin nakapindoon hayan na in mga sila amin nakauna na miyatay yadto doonhan kakitaan nila rain mga pakaradyaan halawman nila bihan doon hawak to yaon na pag-ubos yadto laong niya ini inkabtangan ini piyaghimumungan nila sindito pahadun niya laong niya amin laong niya parman sin Allah ta'ala yaquluna inna lamarduduna fil hafira ari along niya ibalik to kita ini ibalik kita para halin niya to biya luparagbos amin biya sa kaula-ula wala nila kiyahakadin niya to hambuk ding ha mga panggura-gura nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab imbayta nila bang kalong niya natutunaw na bihan na kaputo-puto na yung bukog mo yaon wayron na ini lang ta nagsusugpat ini uno yaon in mga tilawasan si manusia bihan sampay lang niya sin ini bukog yaon amin na nahay na wayron na tubig niya sa ta nagkaputo-puto na uno hikabalik pa magbalik na hapangadyan ta nakauna limabay biyay ta dito hadto sin Allah subhanahu wa ta'ala sin bukon mahunit hatuhan Rabbul Alamin magpajato sin pakaradyaan jimajato na
Sabab in mano siya, dahil hapuunan dahil haway, napaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi adi niya on naasal in siya di madyato pagubos. Uno yad, mahunit hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga bihato. Hambuk doonhan dahil mga pamintangan sing kita in katan pakaradyaan, halaw man sing gumiinikatan, dahin ha kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron iban niya naghinang. Wayron iban niya nagpaon. In katantan ini, Allahu subhanahu wa ta'ala. Di na kaw lumag pangadjian at walong tadalil pamalayo ginhawabaran mo hadyabang mutaliun bihan in katan sing kignot kahibal mo yan. Sin inyan katan naghiwal bukon deng haamuin ikawin nagbaya. Di kaw makapagbaya misanin pakaradyaan sin ini ikaw yaon. Bihan. Kana imano siya aun makto biha amuin hibutang mo na ini umu pauan, mabaya kau matug, bang kau ri patukon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to yan, masusakaw. Bihan. Na, yan hambuk din ng mga pakaradyaan. Yan, kagunahan mo, matuk madto pa amo intagdapo kaniya. Sabab, intagdapo kato tanwi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iban singkatan, sin nikmat dihil kato ini, intagdapo Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sindirihan na to, piaguhulaan na to, in katantan, dahil nga Tuhan Rabbul Alamin. Nasa beto, ininikatan, papamintangan ka to, tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin ingkatan kawasa, gaus, dahil na kaniya katantan, siya rin makapagbaya. Sa beto, subayad niya kita, magbalik harap kaniya. Na amoyad to, langta. Na doon hay ni, in mga pakaradyaan ini, long niya, sampay amoy in biyay ta doon haon, aida kunna idaman nakhira, qalu tilka idan karratan khasira. Biyay ta doon haon, bangkita long niya nahinang na in kaunan tawihan, in bukog tayaon, pag ubos yan to, nagkaputo-puto na, nagkapusat na bihan, ubos mahinang pa magbalik. Nabiyay ta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga pakaradyaan yan, ini hawak to sin amin pagjatuyaon, kakitaan nila na tuod sin, in kataan biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumarang na kanila hawak to yaon. Na, doonhan, ini, kana naman nila, na yung pagyanon nila, amin lang niya malugi na, balagulong na kalugain ta sa ini, simpakaradyaan ini. Natan tulugi na tuod in mga mano siya doon na yan, sabab hawak to yan in mano siya, wayron na pion misan ang buok. Sibo na yung katantan, doon ha babaw sing gumiini, amin magkita ini asal nagkikilahya kabuhi nila roon hawak to yan, na in katan simbisara nila, katumtuman nila hawak to yan. Labi-labi na bang impanggura-gura harap papag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon hayan lang ta in pagsusun na wayroon na lang ta buli iban dapat mabaya pasingkain na tagna doon hayan sampay amin hakay na pusan lang ta nasabot ta ha suratun naba in ini mga kafir doon hawak to yan mabaya na sila amin ini lang ta mahinang dakuman uno yaon mahinang dakuman ini hinangon na sin Allah subhanahu wa ta'ala sa pantun lupa bakunbon yaon. Mabiya na kuman si mga kahayop-hayupan. Amo nang kiyaway tataro na waktu simpangadyan tayad to bang maabot na in pagkisas sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kahayop-hayupan, kabinatang-binatangan doon hayaon sabab in sila hukumon bukon sadya in hukumon mano siya. Kitaon bihan bang aun doon haon pag ini anyayaring kanila. Bihan. Pag-ubos kisasun sin Allah subhanahu wa ta'ala, ampis sa lahibing paamuin pag puunan si pagpapanjari kanila, hibing na sila katantan palupa. Doon kakitaan na sing kafir, amin mamung na sila bihan. Bang isa bakulong niya na hinang nabiyahadyahaon. Amin hibalik na sa jawayrong kauno-uno. Pasal sin buka nila sin amin ini siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala na tiyatakaran nila, jumatukan nila. Na doon na ini damikyan piapatumtum kato taniyo muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan sin Tuhan Rabbul Alamin
laong sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to yan. Hal ataka hadithu Musa? Ya Muhammad, laong niya, aun narimatong baha kay musuy-suy pasalan ni Musa. Ini katantan may pangasubo hasupaya laong niya doon hayaon amin manganal in taon ba maksud may tako iya subo simbihay ni. Sinin mga pakaradyaan ini, nakauna pa rin kako. Manunjo ki ingkabtangan ini, may ta siya piatumtum sin kahalan sin Musa alayhi salatu wassalam, pasal in kaaunan sin manu si atimpuhi Musa alayhi salatu wassalam, jimatuha, jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In panggura-gurahi, ini Fir'aun bihan, kan Musa alayhi salatu wassalam, sin in katarangan sin katantan mu'jizat, dihil sin Musa alayhi salatu wassalam, piara sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kanila bihan, amin sumanggup sila, hambuk adlaw, pagikaruasin adlaw, magbing na sa pagkakahinang nila, amin kabayaan nila bihan, hibalik nila na isabing panggura-gura, in pangudyong-udyok. Biya da sinji matuhalaw man sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga Quraysh. Sabab may doon haon. In hatim po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayan aun da isang Fir'aun hawak to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Fir'aun hawak to sin Musa alaihi salatu wasallam bihad turain ini kakahinang bihad. Isi in Fir'aun hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag iyanon lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fir'aunu hadihil umma, amunahi Amr ibn Hisham, amunahin hi Abu Jahal, pag iyanon, hi Abu Jahal. Fir'aun, hatimpuhi Musa, isim Fir'aun ni sabdoon. Sabab in Fir'aun ini, kuan ini, long tabiya mga ini, bang biya kato, biya sa pantun, darang layan, tatawagon bihan kuan, bang hambuk siya nakura bihan biasin hatim po nakaunad to in Fir'aun nakura sin ini mga Kibti nakauna hati na hawla Egypt in katansin nakura nila Fir'aun bihan na may tahisingan ni Fir'aun hawak to si Musa alayhi salatu wassalam ingan niya weta si mga sila magtatapsir Al-Walid ibn Rayyan ingan niya sa sumagawa in matarang hakatan in siya Fir'aun bihan. Naaon day sa Fir'aun hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunay ni Amr ibn Hisham, amunay ni Abu Jahal bihan. Na inhinang nila si Buda. Amura kuman impyag biddaan inhi Al-Walid ibn Rayyan nagdaawa siya Tuhan. Naroon hay ni hangkan siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay sin Allah subhanahu wa ta'ala piyasabot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to ini in mga kahalan hi Musa alayhi salatu wassalam sabab in Musa alayhi salatu wassalam in kissa niya kahalad niya daing ha kasiwi-siwi niya mu'jizat daing ha kapagbata ka niya mu'jizat kaya na sabot tanad to ha ini pangadyan ta nakauna daing hawak to pasin ini pag kajarianan lang tain ka biya kapisukuan hi Fir'aun bihan amunain hi Al-Walid ibn Rayyan amuin ini papatay in mga bata-bata usog in babae lang ta amuin ini di niya hi papatay bihan sarta doon haon naginut-inut sampay doon hayaon lang niya na wayron na maghinang bangsaw pa main katantan patayon na sabi ito pag-ut-ut ang katahon patayon in bata-bata pag-usang ang katahon na isab di na isab patayon pag-abot na isab balik tahon nito in katan bata-bata pag-anak patayon na isab bihati na muin na hinang hawak to sin kapag anak ka Musa alayhi salatu wassalam amo na to din wakto in bata-bata usog katan patayon na sabi ito dahil hamujijat sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya in Musa rin mapatay, amoy in gamayan, in nagipatkan Musa rin hakasiwi-siwi, amo na in asawa hi Fir'aun. Sarta in siya ipat halom sin asta na hi Fir'aun. Kita kaw in ini
kajarianan long ta in amoy in kapandikal sin Allah subhanahu wa ta'ala long ta tungod paparkala hamoy in ini pakaradyaan niya bihan lando sa maka inu-inu na amoy adto nahikaw ta pa pakaradyaan ini long ta in biyata doon hal ataka hadisu Musa kaya biyatan na ba kaulong niya sin suy-suy at di matong na suy-suy kay mo pasalan hi Musa alayhi salatu wassalam idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa hawakto in siya tiyawag sintuhan niya Rabbul Alamin doon hawi bisin ini bod sina pagi ano nila habi bilang na sin amoy in bod mukaddas lang ta amoy in lugal sutsi malano doon ubos ngiyanan in lugal tuwa habi bisin namin bod yaon na doon haon lang niya ini hawak tuaon nagdaak in Allah subhanahu wa ta'ala kam Musa alayhi salatu wassalam harap madtukan Fir'aun hipaparain amuin titania harap madtupa ini pakaradyaan hi Fir'aun amin nakalando long ta nakaliwin ini hadsin amuin ini long ta kapisukuan niya atawa ka ngi niya bihan ha pagkamano siya sarta amuin long ta pagdaawan niya doonhan Tuhan biya dinin aturan pagda doon ini inagisin Allah subhanahu wa ta'ala idhab ila fir'auna innahu taqa kadtukaw kan Musa nakalando na ay kadtukaw kan Fir'aun long niya nakalando na to din biya mga kakahinang niya nakaliw na sinhad amin bukon nakakahinang si Mano siya inhinang niya bihan bukon nakabiyaksahan nakalando na yung biya kajilaka niya kadtukaw baytai sinamuyin ini kabayaan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon ini in biyata kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala faqul hal laka ila an tazakka in tawag niya kan kan Fir'aun awakto yan amuin siukat niya in papagtawbaton pa Allah subhanahu wa ta'ala papagsutsihon natin niya papag-ibadaton patuhan Rabbul Alamin sarta ing kabtangan doon haon amin kabtangan hanunot makaan biha na aun waktu im mga pakaradyaan ini kakunahan tahabihad to indahanan niya kalu-kalu inyad to makatayma bihan sarta ini biya sa pantun pangadjian si mga tao magdarawa magmananawag-tawag paaka masin Allah subhanahu wa ta'ala amin subay kita mahanunot subay kita amin bukon makasla bihad to inamin ini pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kati indiahan madto sin risala sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mga tao nakalanduin kapisuko bihan nakalanduin tugas nila pa Allah subhanahu wa ta'ala sumakawain Allah subhanahu wa ta'ala ng daak karaak niya amuin suway langta amin bisara marayaw bisara makaan bihan kalu-kalu rin doon hayaon maka sayo bihan makatayma bihan to na im mga inikatantan wala ini jima to habihayad to gamayan inyaon katantan amunain naawon ha antara nila imbya mga pag ini atuha himumungan bihan di makatayma bihan ni Fir'aun naroon hayaon amoy indiahan sin Musa alayhi salatu wassalam si mu'jizat ng Allah subhanahu wa ta'ala siyam mu'jizat piya kita doon sin ini Allah subhanahu wa ta'ala ha amin kawasan niya diarasin Musa alayhi salatu wassalam daing ha mga siyabot ya undun haon hibay tahi Musa bihay ni jumatukan yu bihay ni hawak to amin kiyukugdan sila sin ini mulka yaon hawak to yaon sumanggop sila sa tawagon nila hi Musa alayhi salatu wassalam lang niya ini papaiga na yan maguno na kami tumayma na kami si pag-ianon mo yan pag-iig doon haon
sinamin niyaon. Mangayo na isabin Musa alayhi salatu wassalam patuhan Rabbul Alamin, manghindua, asupaya maig na pag-ig, magbing na isab pabiya sing kain na tag na ing kakahinang bihad. Sampay iabutan, siyam, daing ha mga mu'jijat, diarasim Musa alayhi salatu wassalam. Na, in maksud doon, sin ini Allah subhanahu wa ta'ala kalau makatay haamin kabtangan hanunot bihay ni langta amin jumato kanya bang siya tumayma na kahidayatan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala makasayo na siya pa kabuntulan pagkaamuhan sa nabihad tura inji matubihan amin di na siya makatayma ini katantan pagpatumtum kato tanyo sing kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin namin Quraish in nakalando day sabing kapis sukuan nila in kakahinang nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakalando in kasabar niya hawak tuyan way roon siya launta amin bisara niya mga madto amin mamaus bisara bukon marayaw bot malaingkan nagsabar na hadya pa Allah subhanahu wa ta'ala in yaon katan sampay ini amoy in gipiton sila bihan sin ini Quraish sampai doon hayaon di nakasandalan si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil nagdaak na siya in papaglaynon daing haamoy in ini Makkah harap pa Madina sumagawain siya masiyaon paroon timututog halom sin Makkah bihan na in mga inikatantan mga katawtay manghuran habuok inireng ha mga tutukasan da isa ba mga karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biya di ini sabin ini hukot sin ini pangamdos nila haa kama sin Allah subhanahu wa ta'ala amin diara nila karena inya undi sab sila mabaya mahayanat unindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na hinangon nila hadya bihan di sila magparaog haamuin kabatalan doon sila titindukanan nila kasabunalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na inyaon kataan di day sab sila pasaran sin Tuhan Rabbul Alamin biya da sin jimato kan ini Musa alayhi salatu wassalam sampay hinapusan sin waktu amuin laungta ini diol na kaniya pia ini agad kaniya mga Banu Israel bihan sa sumagawa pia o iurol na siya hi Firaun bihan sampay laungta amuin naabot na pa amin lugal way na kapakuyan nila sa babin iaalok nila dagat na bihan inatay kuran nila yaon na ini ato nila laungta hi Firaun miyumurol kanila naroon hayaon damik yan hawak to yan yaon na isabing tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala na indigenous na sabing kabtangan si mga miya makad ka Musa alayhi salatu wassalam way roon na sa balong niya bang biya na hayni way napako yan na to na laong sin Musa alayhi salatu wassalam in yan katantan Allahu ta'ala raim maghidayat kato tanyo bang biya diin kapuklas na to dahing haamoin kapisukuan hinang ni Firaun amo na yung karaak sin Allah subhanahu wa ta'ala ka Musa alayhi salatu wassalam hipapaluwak ini longtain dagat bihan sin tungkod niya amo na yung kasipak sin dagat bihan na utas dahing hagitungan niya on tiyahayan inamin hatungod sin liwak niya yadto na amo na limabay na sila hawawa sin amoy ini uno yaon sin amoy dagat yaon nila kikita dagat pagus doon hayaw niya ito nasadya sila nanuituyan may anaw madtupahan si Paksin tahayan bihan nawus miurol na Firaun iban si miya makad kani ay sabihan pagliyo nila madto sa kira-kirain sila nakapuklas na ring haamin tungod sin ini dagat yaon na paglubak sin Musa alayhi salatu wassalam magbalik sin amin ini tungkod niya yadto na nagtaklop nagbalikin dagat amo na nalo mo si Firaun iban singkatan miya makad kaniya naroon hayaon laungta na kasayo hi Firaun sin waktu yadto sin insya na maratsaya na ha ini Tuhan hi pinagtuhanan si Musa alayhi salatu wassalam sa sumagawa inyadto kaya ingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala
biya da sin hinang niya ring panagnaan ini sumanggop bang siya makanalamsin kabinsanaan sumagawa pagpuas din dito magbing da paamuyin katakabul niya bihad to ring kakahinang sabi to wala na siya tema sin Allah subhanahu wa ta'ala mo ning kalumos kaniya sa sumagawa biyay ta doon haon ini piaro lisin Allah subhanahu wa ta'ala in jasad niya supaya mahinang pamintangan ha mahuli-huli in pakaradyaan niya na intanda niya sampay pa waktu ini yaon in jasad niya pangita-ngitaan si mano si alam sin dunya ini yaon ha kuan wala siya nahalo na amin long sin Allah subhanahu wa ta'ala ini pariharaon na mo inamuin uno mo in amin jasad mo sabab pangitaan may litako na mimba di kaaya mapuas din kay mo kitaon sin manusia bihan in tanda kaparatsayan sing kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala kadna in amin jasad niya mataod na in manusia nagbisara pasal sinyaon amin biantog nila in tao hahula Egypt yaon sin ingat lang niya mag-uno magkapul sin manusia bukon Allah ta'ala nagbayta sin siya ini magparulihayan bukon dahil haamin ingat nila magkapul biyabay tahalam sin Quran sin inyaon katantan ini di siya mahalo pangita-ngitaan siya doon hayan sin inyaon katantan bang Allah ta'ala magbaya na bukon niya onlong takawantukan kan Firaun batin siya wala na halo. So sumagawa biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya pamintangan amo na inin manusia sa ngi piapanjari sin Allah ta'ala ini lauman sing gumi ini. Na sampay haadlaw akhirat makananam da siya sing kangian. Bihan. Damikian da isab in mga sila amoy in biya da silangay-langay hi Firaun. Bihan. Amo na ini nakalando bihan inamuin ini kajilaka nila bihan. Amo yan mga kato time manghuran. Na doon na yan beta kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala amuin masi-masi in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala pa amuin kahanunok bihan hakatan iwan sim mga sila amuin nagkukupurbihan masipyalalayam sin Allah subhanahu wa ta'ala kalo-kalo ramayan ini mapinda bihan biya da sinjima to ha mga ini Quraish doon hayan amuin wala day sabin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung ta amuin biya silangay-langay si mga kaibanan ha jaman sing kita niyo bihan amuin makapamungmung sin ini kabtangan bukon marayaw bihan makakabtang si bukon marayaw kabtangan pa mga tao amuin long tanag kupur bihan sabab haturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kainin manusia buhi di ka manjari mangupur kanila sabab ada kala nakatawbat siya yaon nakapuas siya rin kataksilan niya sing ginawabaran niya sabab may tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawbat bihan doon na bang siya pa maabutan siya amuin long tarira kumanha ini liog niya in napas niya wayron na nakapin amo hindi na siya misan makalapal la ilaha illallah amo yan nasabi ito in manjari hadya kita imyan kafir bang intaw na wapat na hakakupur mihatay na siya hakakupur makayan na kita sin in silaod kafir biya naman kanda Abu Jahal biya naman kanda Abu Lahab biya naman kanda Firaun makayan pa kaulanatullah alay lianat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sababin siya na matarang in ini laung ta mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil di hababaw sing gumi ini haadlaw akhirat siksa amuin balkala-kalaan injumato alupon nila rito ha adlaw kana pasal sin amuin kapisukuan kakahinang nila rin di hababaw sing gumi ini wayron manusia pakatauhon nila bihadto na ini katantan uno-uno hinang si manusia pamangi pamarayaw aun bunga niya in bunga niya magbing patao naghinang bang in hinang mo marayaw na makadawhat ko sing karayawan bang in hinang mo mangi na
kangi anday sab in sumampay kay mo. Bihadto ra, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ahkamul hakimin. In siya na in umbul hamuok manghukom hababaw sing gumiini sampay paadlaw akhirat. Bihan, ampay manghukom di hababaw sing gumiini dirhadlaw dunya ini sila makapanghukom. Aun waktu yung panghukom nila, bukon pa siya adil. Ampain Allah Ta'ala, adil siya. Misan laung niya biada ini hanglop ya unim bugat-bugat, timbangun. Hirihilda kaniyain, tungbas niya, pamarayaw na kaatawa pamangi. Amo yan, mga katawtay manghuran, in subay na to, ini jagahan na ginawawaran na to. Hambok din ang mga pakaradyaan ini, piyapag ini batok sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan jima to hawakto Firaun iban sin kahalan jima to hawakto sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya di inin kajuri sin mga kampung niya doon hamak kayaon amuin piyasingod in amuy in kajilaka hi Firaun iban sin kajilaka hi ini Amr ibn Hisham amunain hi Abu Jahal pagyanon sing kita inyad to na in sila man jari na kita imian la'natullah alaihima li'anat sin Allah Ta'ala sila karwarwa sab miyatay sila sibu ha ini laum si murka sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan nagtatakad kanila karwarwa in siksa sin Tuhan na Rabbul Alamin amod to mga ini katawtay manghuran ha akam Islam na murah-murahan in yadto pangadyan tiyo-tiyo kalu-kalu yadto hambuk deng ha mga ini makakawa kita doon hayan matakadam amuin suway kita doon ha ini partangahan lang tatimindog hamin piyang hindo kato simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam suway in ummat niya ummatan wasata doon ha baing tungaan doon siya ha ini bukon day sab naka lando to din ini paslod sin dugal sin bungis hati niya subay amuin kapag bayaan ta indugal ta iwansin bungista hati niya kakausan ta mapupu biha na bang isab kita amin magpaunuyaon bukon day sa nakalando tuod in amuin pagpakaan ta sa subay ra siya miya makadhaaturan inyang katantan biyaway ta dakato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya din kita magdasin pakaradyaan panghindo pamiat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tani mga katotay manghuran na agama Islam miabot nin waktu na to na isab waktu ini na magbutas kita niyo wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.